ni inkuru zigera kuri eshatu nkuzaniye kugira ngo tuganireho kuri aya masaha. Inkuru ya mbere ni kuri perezida Emmanuel Macron uyobora igihugu cy'Ubufaransa wamenyesheje perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ashyigikiye ibiganiro by'amahoro. Ndaje ngo tuyiganireho gusa si yo gusa tugiye kuganiraho uko tuje kugana kuri ba generale bayobowe na Chiwewe bagiye gutangira kuburanishwa ku byaha bikomeye bashinjwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi nanone nkuzaniye amashira kinyoma kubivugwa kuri General Mutayomba ukorana na FDLR. Abenshi bati yarapfuye, abandi bati aracyariho. Ese bimeze bite izo nkuru zose ko ari eshatu? Ndaje ngo nzikubwire kugira ngo usobanukirwe. Ndi Benga Oziana, ini the quick times news. Wecyo usabwa no kujya hasi subscribe ugakandaho ubundi tugakomeza kubana. Muhaye ikaze. Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuganye na mugenzi we uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amumenyesha ko ashyigikiye ibiganiro by'amahoro biganisha kwiyubahirizwa ry'ubusugire. Emmanuel Macron yasobanuye ko iki kiganiro cyabaye kwa 31 Gicurasi 2026 aho bombi barebeye hamwe uburyo icyorezo cya Ebola kiri gukwirakwira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bemeranya ku bufatanye bwo kukirwanya. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko banaganiriye ku bukungu ariko no ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko Ubufaransa bushyigikiye ibiganiro by'amahoro bikomeje. Perezida Emmanuel Macron yagize ati twanaganiriye ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa bushyigikiye ibiganiro by'amahoro kugira ngo ubusugire bwose kandi bwuzuye bugaruke mu gihugu hose. Emmanuel Macron ndetse na Felix Antoine Tshisekedi baganiriye mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero mu bice bigenzurwa n'ihuriro rya AFC M23 mu bice birimo Teritwari ya Masisi ndetse na Walikale no kubanyamurenge muri komini ya Minembwe. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo ndetse n'umutwe terabwoba wa FDLR bigaba ibitero byirengagije amasezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha muri Qatar mu mwaka ushize ndetse n'yasinyiwe mu gihugu cy'Ubusuwisi mu ntangiriro z'ukwezi gushize. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko igisirikare cyayo nk'urwego rwemewe n'amategeko y'igihugu gifite uburenganzira bwo gukoresha uburyo bwose bwo kwisubiza ibice cyambuwe muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Epfo. Naho ihuriro AFC 23 naryo rigaragaza ko nk'umutwe wiyemeje kurwanira abanyekongo b'inzirakarengane bicwa n'imitwe y'ingabo zirimo iza leta, rifite uburenganzira bwo kubarwanira no kwirwanaho rigasenya ikibi aho gituruka hose. Aho umuryango mpuzamahanga ugaragaza ko ibiganiro byonyine ari byo byahagarika intambara ihanganishije leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC 23, bityo ko impande zombi zikwiye kubahiriza agahenge zikabisubukura. Ngo nuko nguko bimeze. Naho tukiri n'ubundi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abagenerali rero bayobowe na Chiwewe nkuko nabikubwiye bagiye gutangira kuburanishwa ku byaha bikomeye bashinjwa. Aba n'abasirikare bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barangajwe imbere na General Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru wazo, bagiye gutangira kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Kuwa kane tariki ya 5 Kamena 2026 nibwo abasirikare bazagezwa imbere y'ubutabera nyuma y'umwaka abenshi muri bo batawe muri yombi. Usibye Chiwewe abandi ni John Numbi, Maurice Nyembo Kofi, Chinyaboma Kamukinde, John Ngoyi Wakabira ndetse na John Sangwa Mohamed.
Aba bose bashinjwa ibyaha bikomeye birimo gucura umugambi wo guhungabanya umutekano w'iki gihugu, gukwirakwiza ibihuha no gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba, kugambanira igihugu, kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare, guhunga igihugu mu buryo butemewe no gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse no gushishikariza abasirikare kwitandukanya n'inshingano zabo. Ibi birego bifatwa nk'ibikomeye cyane mu rwego rwa politike n'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko abaregwa ari abantu bafite amateka akomeye mu gisirikare no mu nzego z'ubutegetsi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urukiko ntiruratangaza gahunda irambuye y'uko urubanza ruzagenda, ariko biteganyijwe ko ruzakurikirwa n'abantu benshi bitewe n'uburemere bw'abaregwa n'ibyaha bari gushinjwa. Ubwo nukomeze kuri abo basirikare. Naho n'ubundi tukiri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryarasiye muri teritwari ya Masisi umwe mu bayobozi bo mu mitwe ya Nyatura uzwi nka Generali Mutayomba Stanislas. Generali Mutayomba Stanislas yarasiwe mu mirwano iheruka kubera mu gace ka Ngururu gaherereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere mu ntera y'ibirometero 30 gana muri centre ya Masisi. Ni Rubaya. Amakuru ava hariya Imasisi avuga ko Generali Mutayomba yabanje kujyanwa mu bitaro bya Beni kugira ngo yitabweho byihuse, nyuma hafatwa icyemezo cyo kumwohereza i Kinshasa. Kuwa 31 Gicurasi na 2026 guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFC M23 Manzi Wili yemeje ko Generali Mutayomba ari kuvurirwa i Kinshasa. Manzi yatangaje ko Generali Mutayomba yishe abasivile benshi muri Masisi, asahura imitungo yabo, yica amatungo yabo, atwika inzu zabo mu bice birimo Kinigi mu gihe cy'imirwano iheruka muri iyi teritwari. Generali Mutayomba kandi avugwaho kugira uruhare mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Masisi. Umugore we akaba atuye mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya i Kinshasa. Imitwe ya Nyatura washinzwe muri 2010 ivuga ko ifite intego yo kurengera abanyekongo b'abahutu, aho FDLR yagize uruhare runini mu ishingwa ryayo kandi itoza abarwanyi bayo, bikanifatanya mu kwica abatutsi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari imitwe irenga 10 ya Nyatura yose yitiriwe abayobozi bayo, irimo Nyatura Domi, Nyatura John Love, Nyatura Kasongo, Nyatura Jamari, Nyatura Kigingi, Nyatura Gatuza, Nyatura Karume, Nyatura Kavumbi. Ayo niyo mitwe 10 rero ya Nyatura yitiriwe amazina bitewe n'abayobozi bayo. Raporo ya Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yagaragaje ko mu mwaka wa 2012 Nyatura yifatanyije na FDLR mu kugaba ibitero kuri kubatembo. Nkwibutsa ko iyi FDLR ari umutwe wiganjemo abasize bakoze genocide mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Ubwo nuko bimeze ku makuru yavugaga ko Generali Mutayomba Stanislas yaba yarapfuye. Ubwo murabyumva ko kugeza amagingo yaracyari muzima, gusa nubundi arembeye hariya i Kinshasa aho ari gukurikiranwa n'abaganga. Nuko bimeze. Reka ngushimire ko wabanye nanjye nkakugezaho aya makuru agezwe kuri aya masaha. Wowe kiri gusabwa no kujya hasi ari subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana muri gahunda za The Quick Times News zitandukanye, yaba amakuru agezwe muri politike, imikino, imyidagaduro ndetse n'andi yose. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe, kandi gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere. Mwifurije kugira intangiriro nziza z'ukwezi kwa gatandatu.